Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Norma, berumur 67 tahun daripada Johor Bahru. Saya mengalami sakit tulang rawan. Selama saya 2 bulan ni saya tak berjalan. Saya hanya menggunakan kursi roda. Doktor pun mengesahkan saya tak boleh jalan. Jangan jalan banyak. Apabila saya berjalan, lutut saya akan bengkak dan rasa bisu. Jadi satu hari tu Puan Zarinah ni datang rumah saya lah. Jadi bila dia datang sana, dia tengok saya macam ni, akak kena makan ni, kata saya. Kata makan Nutrika ni. Saya sebenarnya memang dah masuk Nutrika ni dah lama juga, tapi acah tak acah orang kata kan. Orang dah tua malah nak kuno dia. Duit dah ada kot, tak nak cari apa duit. Jadi saya tak kisahlah. Jadi apabila saya sakit tu, apabila kata Puan Su kat rumah kena ambil ni. Ambil Nutrika ni. Jadi saya dalam keadaan saya tak ada duit tau. Dia suruh ambil banyak tau. Ambil Silver Plus kan. Saya tenung-tenung. Saya tak ada duit. Saya cakap betul saya tak ada duit. Itu saya cuma ada 500 untuk bayar kereta je. Saya cakap dengan dia kan. Tapi Puan Su kata, awak nak baik ke? Nak tak baik dia tu. Jadi saya kebel-kebel lah. Saya pandang Rina tak cakap apa-apa. Saya pun, tak apalah saya nak baik. Dia katakan. Pasal saya memang orangnya aktif. Memang bergerak sana, bawa kereta selalu. Memang hari-hari, tak kisah. Apa aja tak tolong saya akan tolong. Jadi, daripada itu saya pun makan lah. Saya ngakui, saya akan ambil, saya makan ikut cara Puan Su cerita dengan saya kan. Jadi, saya makan, salah saya, 4 kotak. 4 kotak saya ambil, saya makan satu hari 3. Satu hari 3 kali, sekali makan 3. Pasal apa? Saya nak baik lah, nak baik. Tapi lepas tu dalam masa 4 kotak tu saya rasa saya makan, saya boleh bangun. Saya bersembayang pun dah boleh lipat kaki. Dulu tak boleh lipat. Duduk atas kursi pun nak angkat kaki pun sakit. Nak tidur malam pun saya menangis. Bisa. Jadi bila bisa, saya makan terus. Saya tak kira yang 3, saya ambil 3 tadi kan. Tapi bila saya bisa, saya makan. Alhamdulillah. Bila ambil itu, saya boleh tidur dengan tenang. Tidur lena. Alhamdulillah lah. Terima kasihlah Puan Zarina dan penawar daripada Nutrika dengan izin Allah. Sampai sekarang ni, saya kiranya dah 90% baik. Daripada saya tak ada jalan, saya boleh jalan. Dan satu lagi sebenarnya, saya ada mengidap penyakit kanser. Lepas tu dengan tak sengaja, saya makan ni, ketulan yang berada di breast cancer saya tu, dia makin ngecut dan tak rasa sakit lagi. Biasanya dia sakit. Tapi Alhamdulillah dengan izin Allah, dengan berkat ni, Nutrika ni, Allah